Жана өткөндө бул үй-бүлөнүн өкүлатларындагы баягы таланттуу инсандар азыр эле белектерди ташып кеткен. Биздин белгилүү музыкант инибиз, жаткаруучу, мындай мыкты кызматкер Тариел Бакиров. Алдыңыздарда кол чабуулар менен. Hayda gittin izdeyim, darigindi bildeyim. Hoş boy gittin nege, tarındın senem nege. Baktılı bol meyli, jolukpaybız emi. Jürügüm jaralap, ırlarım pala жазган. Haylı tün sarılarım, tün küsün izdeymin. Tabalan bu seni, menemi bilbeymin. Жазган uşul sırım, sağırmayımın ırım. İmi hoş bol Тариел Бакиров.